THAA IMWE cia tariki 16 mweri jua 12 mwaka ni jua 2022 nimbitagwa Nancy Ndogo ngitikagia ukomba kwithira wina ntuko inthonga na kuma aja nyomba yetu ya nteto Meru TV tukauga Merry Christmas to you arakuntheore na mbitikiria mbithirwa ngikunenkera jara tugutariritie kana jara tukubanga bangirite methene yetu ya nteto ugoro bwana arua. Anto bama wathe kuma ntere chaburi ni bakuru batiandikithia kirege kundi kiao ni ubagate thua ni thirikari. Thirikari ndonere kabana ndibete mashinani bete bakithe yantu assessment na nikenda nuntu kandi njeru ni kwendekana na ngwetika kandi njeru ikwendekana ikwithwa omuntu onde akethwa akira kwa mbele cia cash transfer ojoro kona mbele cia sira ichirejire. Nabo ana baraba thiuruka mataunine kwe wathigunku ni antu bawendi buboega. Tukiambiria nteto chietu ni ati County Commissioner wa Meru Ndunga amwena uria wa county mututi Isiolo county ne bathuranire mushemanio jua ukaria ndene ya Ndumuru gicigo mbunge Keigembe North kwariria makarika jawagagia amwena wamba bwandithia katikati ka Meru Isiolo na county iria bashiganirite nacio. Kamishina ba amwena mubunge wa Keigembe North Julius Taitumu na atongeria bangi baria bagukare mushemanio ne juju ne beki kirore mbitikanirio ya ukaria katikati kao na county hiwingi ontobobo gatetheria gukabanira na kuthiria thina ya ukaria ntereu. Irawa gagibo ukaribu ititana mbere ntere cia Ndumuru Keigembe North na wamba ng'ombe otamba kuntuko na akaria mwena arithi barabatu thiurunkirite hamwe na baraba county ya Meru bawite urapathangikite ndi musemanio yo wikathiri ni yuthithikite Ndumuru kwina ngwataniro ya County Commissioner wa Meru Ndunga na wa Isiolo Geoffrey Omondini riu mubunge wicigo mbunge Keigembe North na atumite rombare yawe. Watu wengi wamepoteza mali yao. Sasa wana County Commissioner toa amri, toeni amri. Na mkitoa amri, zile ng'ombe sirundi kama wale walikuwa wamechukua ng'ombe hapa watu wetu hapa. Walirudisha 35. Nyinyi muone action ndio ule mwingine kama ni wa hapa ama ni kwingineko, hata kama ni hapa Ndumuru na amepatikana ng'ombe aende nyumbani. Akari ne bakoro bareke na ndo se ng'ombe na wambabo nontu ni ontu bukulukine kaita na deroroka watikana esoke ng'ombe akari ya maita ya dhatu. Mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. Siku hizi tuheshimu mali ya kila mtu. Siku hizi tupigane na tumbo zetu tupate chakula na tupiganie watoto wetu waende shule ili wapate elimu. Kuanzia leo baada ya hapa tuwe kitu kimoja ili tuishi kwa amani. Kama in case ng'ombe imeibiwa na mumeamua kurudishiana basi kwa njia ya usalama. Kama uliiba ng'ombe moja utalipishwa ng'ombe 3 so that usikue wewe unaenda unaiba na unarudisha ile moja na unabakisha nyingine. Hiyo kitu ndio inafanya pia waizi wapate roho. Riu County Commissioner Ndunga na likithite na kwa bawikira saini amwe na mubunge wicigo mbunge ke na atongoria bange kire kulikithia ukaria kuntuko. Weka mikakati vile tunavyoweza kudumisha amani ya kutosha na ya kudumu katika eneo hili. Na katika hiyo agreement ambayo tumetengeneza tumeshaweka vipengele vya kutosha kuhusu hatua zitakazokuwa zinachukuliwa. Tunaweza toa ile uchuki na kuleta watu pamoja. Wanasema watu wanakosana kwa sababu hawaketi na kujadiliana. Na watu walijadiliana katika mashinani wakakubaliana ya kwamba mambo ya uhasama iishe. Nkiripotera Meru TV kuma Ndumuru ireri Keigembe North mbita mukiri onkonza.
Na tukiumantere cia Igembe ni ati antu biumbe baria baturaga na mawathe kumantere cia bore ni bakorwo baciandikithia kiri gikundi kiao ni ubagatethwe ni thirikari. Amwe na bu ni bakoromba thirikari itonyere gatigati kumbithia onto bobo kakiwa Mutegi ari nacho kumantere cia bore. Anto barabatura na mawathe kuma Kiru gicigo mbunge kia Bore ibebu merete kuruthirwa assessment arabarutite nkatho cia mwanya kiri thirikari. Bwaga muno ni kuona kwagirite baba pinda Burundi National People Disability bona kaba beje Kirua beya bagitire anto assessment nonto anto baba inge baita nalo kuthi assessment in general na watu ka ikujuri watu ka yani batumba kuthirwa assessment lakini Dika inonere kaba nande bete mashinan bete bakide yantu assessment na nikenda nontu kandi njero ni kwendekana na ingwetika kandi njero ikwendekana ikwethwa omuntu onde akethwa akire agwambeza cia cash transfer ojoro kona mbeza cia sira ichirejire ona ndiki nyambe cia cash transfer tukambira gwekero thimune nontu bakwithirwa na ndi twathio twinde assessment ona ndi mbeca uraci dika inone mbeca ira ya disability na mbio utembe chikari wana ndikairi bakiari bakuria barabate bandikithite kundini bya mawathe kwibandikithia kaingo bona mautethio bari na unja cia batiromba gutonya ikundine patonya ikundine kenda thirikari umba kubatethia oria utethia babange bari ikundine tuitwa hii assessment thirikari mtura wonde watirombo kinyaja no twatwetete kugarirwa kandi ira nkuru aci utewa nikenda mgonde bakomba kuthithirwa assessment nikenda muntu akethwa itarairwa into ke thirikari mwanka nande muntu ro akethwa ata assess yake program enjeru ingwete kia thirikari January kinyake gairo into bia akauga gatei no otira umira kiri anto kurukia anto babi bakolia ciari batikaithe hana barabenda mawathe no ntibo weregiro bwao anto bara nabo bekite twana twao nja tubachumirie baite twana nja no ntibo tedio nikenda kana kana ria kaumirire kienine kakomba kumenya manto jaja kwendea na inya skuru irio ana bau bagwikwa thaa ici no ntumbeza cirio ire itengibo na thirikari ututhikira na ndeto jarirera itatuthikaira no tugutirari no tongeria bubweka aciari babe na ana baba ithete nawo ankwire mwana ora withete disability mwana no mbo gutethia kithire kiri bakoromba utethio kiri thirikari nene president wetu atutegera motu tu mono tuenda disability tuena risabu tutomba oti baruga tomba kuzina tomba kuzizia ba tutegera nto tulina zene ninge mono tulina unja na risabu no tukomba kuzizia nyakora kore na inya mono kuona kare ya president wetu William Ruto ni atire nati omia buruburu na mashinani kwena ana baba tere kwetho aba skuru thirikari Ruto nitegere cibitari cietu tugage into ja bioro abiethara biaki muntu tekomba gwita kioro nekera go squati kwa ndaromba thirikari nitegere manto jara mono ora muntu ora wina wathe omba gwitara gatetheka atika inyirike ni wambere ni kandi cia disability iretwe to the county level ngurukie gwita Mwanka Nairobi kiabiere kwetho kwena fandira ya disability nuntu bonde bationa ni basaisirwa mbati kinya basaisirwa kwena mbieire itengawa ya disability kinya cyo ibagwirite kumekichwa no at least 80% ya ndubaba ina mawathe bakuona fandi ibu kiripotera Meru TV kuma Kirwa gicigo mbunge kia Bore nyoka mbitaga ki Mutegi Ibwega gakiwa Mutegi kuma na ntere cia Bore nayo irenjira imwe ya gukunguhira na baria batiguciumba mono ana baria bathiurukaga mataunine na ndirwangirwa ugambithania Meru ni bathuranirite kiatho gia kurenjanira na ana baba baria baijikene mono ta makomando. Patrick Wastera na gutwacio ni mweri yuri mungenyo mweri jwa thigungu mweri jwa ikeno aria muntu onde ethagira gicwa ikeno ona njira cionde akona riuju ana bara bethagira bakiurura mataoni nene bethirite bakiona munya kuma kirwangirwo ngwambithania aja Meru Marito jakombe to purity kimeita kana kiki turaja naro ntubago celebrate twana to street turato thomithia
Na lokoti bena program kuthomithia twana to street kuma mori joena na tuina twana around 12 nikete mtu duranete ana arua kotini to celebrate nabo ni mutaratara juria jukwirikana ni juthomithitie ana baingi na kwithibokiria ikinya aguita kiriringi nontibe restrictine pe yabona njira yo tutethia ikututhire kintu kira kiatuma twetha tukiwa ibo bana mwathani nya batethie wau abatetheria baringethia yana ibo tuthometheria twana turabokona ara ibo tuthometheria twingwa iba twikirie driving na driving yeu itoreketie kira tweterete yake lensa tweterete tariki 15 aone bedrite bagichokia nkabo okumania nontubu bakikina na nene bo bangi banze bakoti ine ko dribedre street ne batonora tuteseka na betu turekuru na ndakati yetu achore betu batwikiria na skuru batwikiria ndakati yetu driving twe ibatwitete anene muno mbere to menya na bakikina bo bangi na kadioki twariza thina muno taunine twi street girls na batathoma nyana betu baretere skuru bakuri muno thaira tonanira bakiki batujukiria na batwikiria skuru maisha jetu thaina ndiza kuimprove on in the street children of Meru kawe mo barabatete twe judiciary kikwithirwa kikuthingatire nya driving thainde na driving na nombitithi nyangari akuma mutindo wajo wa Kangangi gicigo mbunge kia Northiment ngikwinyiria ntato ani Patrick wa ambitikiria tumbe kuthura tukinogoka kanini indi tukwamba kuthura tugicokera na nteto ingi na inyingi cia Meru TV lakini ngakurikania nteto cietu no withira ugicithingatira gukurukira our YouTube channel nio Meru Digital na rutererwa website ugatugwata merudigital.co.ke rutererwa Facebook ukalike page ya Meru TV Kenya ukamwa mao no ntoneshokerete kuregana na kugurwa Kenya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria ntu ukombo na wegutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari uzu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruria rukwambiria kuonanwa ntariki 16 cia Disemba aria Alliance Française Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP. Akariba Meru nagonto mwanya ona kinyagen ba Nairobi totekore ribo itokobokaribisha buinde mahaja disport Nkobo Meru ila ile Nkobo main stand next to Science supermarket directly opposite Family Bank. Disport Nkobo lounge enantoa mare ruma hakonywera bya kote na mururu kinyakanini jayomba tore na inya kitchen era ina idobya mithemba yonde kuringana customer tokimaidaga inya mubuko jwaku au toteko areria hejo nibu isemere tore na kinya VIP etone ntomba ko hostera kinya birthday party baby shower evening parties like wedding evening parties ona kinya meeting
ne anto hatheru na anto aega ibugo karibishwa bwebinde dispatch nkobo Meru ere na kinya rooms jaku anto ako mama aega room inene hitanda binene to na kinyando jesha mwanki net yo deira siongo wende tinya na ara musijwaku ibugo karibishwa bwindema aja nkobo dispatch ara kinya friend ronde twethera turi na karaoke na every day of the week day and night turi na inya a resident super DJ. Karibuni bwinde ibwega. Kwa Nulu Electricals noona into bya stima bya mithemba yonthe, low voltage, medium voltage, high voltage, extra high voltage. Bya mungana jwa stima jwa single phase kana 3 phase. Noona generator cia single phase kana 3 phase, motor cia single phase kana 3 phase, cables cia class kia gorota, East African cables, Coast cables, ASL cables na inge inyingi. No kuonekia pipes, ta metro pipes, circular boxes, couplers na inge inyingi. Mata ya kirasi kiegorota LED, downlighters, full and half moon na inge inyingi. Kodrongi asta, switch enjera imwe, switch enjera ijere, intermediate switch na inge inyingi. No kuonekia pumps cia roje, machine cia gukama, fridge, batteries, machine cia kuhura nguo, mariko cia kuruga, dispenser na intopinge bionthe bira bitumaira stima. Aja neo kwa Nulu Electricals na ivugo karibisho bwinde. Tuko na vitu original za bei nafuu kwa kila customer. Kwa Nulu Electricals turiaja nonto bwaku. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's all keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile, siridiki kasi ishirunda kile. Mwago ni kino biaru mbuni kwenye niyankona kwa mariria kumana menoka ya onchuko. Tunapenda mushene, paka tunagombana na waiter. Tumechafua meza, paka mademu wanajileta. Marira hapa kushoto, nimejawa na watoto. Ukarendi tukunde rwimbo rutina kidhimi. Hatuna pressure, tuko happy tunafurahia. Tukuchundeza Jumatatu mwanka juma kwa mbele dhakenda chia muthenya mwanka dha 12 chiogoro ubango jore tetemesha. Cheki fala mekam na mezubana na cheki hadi Subaru ya mambaru imekam na imeja. Form ya wikendi ni watu inayo. Kumaanisha nini? Nasikia unaruka matuta, hivi nami umesikia natembea na mafuta. Umesikia? Msichana tu wa kuongera dosi kwa mbele dhanya chia rokeri mwanka. Ganko gwate ogeni okaire twitana mbere na nteto cheto cha Meru TV ugoro bwana arua nawe mukari umwe kuma erurire kangeta na kuromba thirikari
imutethie nyuma yawe kwithukirwa ni maabitha bathirikari ya kaunti ya Meru na kumutiga na nguma cia ngurario amwe na intobiawe kujukwa ni maabitha baba Abendi Mioro uria ni mubiashara na uria uri na utwika bamwire augite na kumenya bwega bamwe baria maabitha baria bamutharikire buria bwansereki akiromba thirikari imukwe kiao ni ukioto kiawe gikomba kuthora gikioneka murithi waba na gutoinyeria kana na gutukinyithia ithigithio bya rugono ruru urumwe urio kumeka ya Abendi Mioro kuma ruterwa Kangeta na uria uri muremavu na rikitie kuromba thirikari nikende komba gutonyera na yombe kumutetera ni aria kuwa kioto kiawe ni kiunitwe baire pissed off bangwata parume babario na bangwata bandinganthi pambirio mpura ndani ondambirire nani kuambu babo mpura bambirio ndinganga ilali nambaru na mauru yakwa yonde nano kona yanaironda nao mauru na barundinga ndinde tonda ndambire kuambu customer baba ali uterine beja na bonde baikuja customer baikuja bonde bejite kona nimbi musia kuirambu nilio mtu mobo eta wakinywa alitire bunduki na ekurita bunduki na nari na mpengo irawete no customer bambirio kubagwa bwere bathonene polisi bana ninde no banya ngwenda kuyukembisha aringa thimunthi ba retreat Abendi ya Keria na uria uri mubiashara ndene ya Kangeta na ugite thirikari ya Meru County ni unite kioto kiawe ni nyuma kumukinyira biashara ne yawe na kumura na kumutiga ari na ngurario o aria ari muntu te wochiomba no ba mtu ba mpurire bankariande batura akariantu bake babare abo bakamatairiti wekira ngari ni nto bionde peta na biongari ni okirire aita na promise he is going to revisit alafu bae compromise ba revisit ni bejerere ngi tariki kenda November beja na bambithira hotelini bambirendi bakwenda rengi bakwenda kwamata bingi ndaberende bapunjora bamenyerete kubunjia ende babambira barenda witana TV chionde na itibibi ko bionde nonto onin de very arrogant na bruga tongere tumunene okuma Meru baina ngari ijire ura witawitonga itonga no bejire bari bayukia generator peta no bekira ngari ne kwari na rebele bangenti sana ari bau ubanjireria kwaria naye sana na tomurume wari na vindoki awethia musenthi wethia musenthi indejire na rwero kwita antu bari baninyan bari ja hoterine mwari okenejire thira musena mamiri ntomurume na he mura mwari okeni wawojere mute anjiriria kuura mtu wa uramse na antoria banjiriria kuambu ekurita vindoki iri antu ba matukire ni ro betire na into bionde mabe kuja na vindoki ko Antoni bakirire kuja nonto barua nyamba peja nonto bateja kinana uniform beja anto kithomba utomba kinyo belewa andi anto bakira kinya kwithirwa ngoyeto ni wete sana na ndi Abendi na kuria anto barabati ciumbaga bate no turo bo guciumba ni babati kwewa gitio gikinene kinonto bakwithirwa tibo bongwa bendete gukara o ende thirikari ni baterio kwithirwa ikibakaria no te kubaura na kubatunya into biao jore Abendi akuwa wena atunyero into biawe amwena kuurwa at the moment no bekirito asarene ne muno yangarama ira tutumirite kuma sibitari na transport icha kwenda hospitali ningari na physiotherapy after every 2 times in every week guardian hospital na ngarama nyingi sana ira batwikire riromba ki these county governments nilira batu baba na mawaze bakaromba maybe waiver of disability ni baburi ku explain bwa bakamura if you are not waived and people will kwa waived and not waived non to ke droya just and general letter ya kwa waived wote dro kemenya kithe ku ibingi turo waived ku tabu non twende ya woni mporo enda aurwe unda umire health wise ntomba kuritanguge tende ntomba nya kujanguge ne hawa kwa uranda jambelene na runo ndawa kunywa na wita hospitali for physiotherapy ende berene ntatumaira nyemite mingi datumaira mutujo mwende na bana onchokerenge ki wheelchair
na ru action ni buru kwa taken kenda at least antobara by na mawade kana baba in that disability chamber Pedro at least na baba protected in thirikari Morithi wa banki reportera Meru TV ku majamirigone ya Igembe Mawa Kangeta. Nabo atongeria bandini mwanya mwanya ni bakurwa kuthuranira biuthurano bia kurita maoni kirembe umbithi mono kagitene gaka karutha rwa thigunku na mwaka jomweru biuthurano bibi gatetheria bunene gukabanira na utumiri bwa ndawa tiambogita kirembe umbithi na aritwa bachukuru gitenerere bobogita na mbere na we munini wa tibu wanjia tia mwendwa Peter Gitonga na kuria atiari baikarie anabao na kubatunyurana na ntundu amwe na nkondo itiagirite. Fedhi Mukirio Nkonja ni mwandiki wetu anteto na gutomithia tiu za India na baba ingine batumika bubwe na kinyabo kwitonyethia mantone atebui rira aciari bauritu kumenyera anabom na kinya anabebongwa ni bakuru baitonyethia na ikundi bitebui like now to in holiday ne twene gitalele kali akwirwa twina anabetu na neto newega tukale tukibandi vaisaga bura gufaite na tukibacokanagiriria ni tontu gitatarene kugejana monto jama ingi muno especially no tare twene gitalia holidays kwena ikeno bibi ingi muno bitumaga na bakaula no mayandi ne kwenda ku advice more especially our parents para tuli nabo na bara bare na ana mwana bwa mbere olaga ni tontu bwa kwamba kurekerua no rira mwana akona ena muntu umuthingatite na kuthingatira njira ciawe ana beto nabo itarera thionko baimenyera nabo kukasu iko kwinge na seri nabo bamenyere nabo ana nabo bakasua ibetekerie bena beregero bo toro bo babandae mwana orora bwethirikerio o class 6 inkuona ni ana banu sana bena miaka 12-13. Mwitoro wa Mautayangai Daniel Kariuki wa kanisa ya Africa Church of Holy Spirit na kurio bonka mutongoria wina kirauni kiawe alweli ontobo na rithoria thaga rira kiromba aunje batunisa wika masemina yana kenda kubacokaniria na nkirombaga especially ontugo kwega gwa kwitha mwana ni ndene ya kanisa nikenda tucokaniria na betu kule barari bakwambiria gutangatanga na gukenua na kuona mauntu jama ingi nikenda tucokie meciria jao na tubonia njirere faite ya gwita ni romba riakwa kiri bare bonde be concerned na especially the churches nikenda bagacokaniriana batikaure Muthia subchifu wa njia Semondo Peter Gitonga na kuabota masibu ni boyete ontubo tamurio na rira kiromba aciari bateaniria nabo. Mimi natoa wito kwa wazazi, wakati huu shule zimefungwa, wahakikisha kwamba wanawapatia watoto kazi za kufanya nyumbani, wakae na watoto wao wasiwashilie, wahakikisha kwamba wanajua watoto wao wako wapi na wao wanaangalia kila siku ili wasiruhusu watoto waende waharibike. Nkiripotera Meru TV kumembe mbeta Mukiri Onkonja. Na tugitana mbere ni ati akaribankaria bukaya gicigo mbunge kia Tharaka South wandi ya Marimanti ni bonenie kurega kunganirwa kwa kumania na kuthuka kwa barabara ntereu onde bakuga muro jwan kunyini ni ogwati bumunene kiria na bachukuru kaingirira kwa ura anabao bari chukuru arito bantu jane bobaringikite bonene na barabara eje na muro joba kienda atongeria bao na ndi batonyere gatigate na kubathondekera barabara iji bangaria bogayare wande Marimanti gejigo mbunge genini ke Tharaka South kaunti ya Tharaka Nithi bakuraramika igwa kibanda gachamuro kamugomba kwa nkonyinia mana kuthukanga kwa barabara ya kumangaria bogaya kwerekera Ntuja primary kugitira manyera niere gwatanithana ya kuma Marimanti kuthikibunga barenu muro gongi uri agu muro munene muno gwa nkonyini agu na bikibiki etikurukaga batigaro ngoro bakaringa na magoro kinyari mo bachukuru ya Ntuja rugongo ru batiga kampeni acha guchibu bakaina magoro chukuru bakachoka na magoro monga kampeni bakinyeria muro wa nkonyino twikite kinyamara kiriba muno kagita karakomba kwithirwa ogiuri kwithirwa arimo na ariti bateragirwa icukuru Ntuja primary ni thiete kawatira nere ngi yumite Marimanti yagendera Marimanti Girls yathi mwanga kibonga na kuri na cukuru gatigati gwitwa Ntuja primary gatigati ka miuro yiri murwa mogo na nkonyini
na migro no getho ayethireti muno kiri rwana gwa kiumia kithiru kwa urete muno we kana kama kamatere to ukathire kurutirwa na iti no nto wa mugro koja na kure akoro bange bathiete kuthoka nginya bo makireti mathi na roji no bathiete kuthoka ele bantu tukuromba muno muthomi njuki na MCA wetu bwana Kamunyo tathibo maendeleo matwekete mpanga kerebo igotweka ngari tiomba kwithiro gikuruki into bya gwaka inkurunga ira chenjokete barabarani eno ngari baba ibaithite betonga bano akaunti ya Tharaka Nithi Onesmus muthomi njuki amwe na MCA kwa Marimanti bwana Kamunyo gotigeri bagwaranire kaindo gocwangerekana ya mpwe ko barute jamariro ni riri twakarieta twariganiri thirikari nundu kume kuri mwakagita kara po mwabo ari MCA urari MCA wa mbere Marimanti wondi yaringie mianke 5 etarimwa ende tafadhali tukuria Kamunyo nuntu noe kwere wa barabara ira chiena amashinani itokumuromba tafadhali na itejo kia nene muno tika tukumutura tutiko mubinga wira yake endi tukumuria tafadhali kagita kara thirikari karirisi mbecha barabara yankaria bukaya kuthintuya kugata manyirani nene enkero priority number 1 ndeni barabara chia Marimanti wondi. Ripotera Meru TV kumangalia bokaya gicigo mbunge kinini kia Tharaka South kaunti ya Tharaka Nithi Arieto Indagara Waiguna tere chia Tharaka tugitana mbere na kungi na kuni ati Eric Pruto Rotich wa ukorobo wa miaka 22 uria ni muritwa wa IT chukuru ya JKUAT University na gunikite bunene nyuma yawe kurikira beti yawe kiri kamboni ya kubeti ya betika na gwishindira mungana jua mbecha cia shiringi milioni 200 area ririkana kurekera beti yawe na mungana jua shiringi 49 akikire timu 17 na beti eje ya tonyana na kumua milioni 200 kuma kire betika mega jackpot kamboni ya kubeti ya betika yarugulire mega jackpot season ya midako ya mubira jua maguru mwaka jua ngirijire 22 mwaka jua ngirijire 23 irinjira imwe ya kuongera orito grade jackpot ya shiringi milioni 100 iri abatwire nayo eri niwe mtu wa mbere kurekera beti na gushinda shiringi milioni 200 kuma beti kamega jackpot ekurugurwa na au niyo twakinyamuthia juante tuchieto cia thaimwe ugorobo na arua na indi ngakwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV tushemani wona ciarungama thaitha tukirente to ije na ingi inyingi nimbetagwa Nancy Ndogo.